ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga maumaas na mu'miyulyasin Allah subhanahu wa ta'ala, maumaas tay manghud na mo haaga ma Islam, may bahain Allah subhanahu wa ta'ala, siyapahan niya hapajar, iban ha duha, iban ha asar, iban ha dum, iban sinadlaw, unuhangkan, tadkiratan biahammiyatiz zaman, pahimati sayaon ka tu'tanyo hasabab sing kahalgaan sin waktu. In waktu mga maumaas tay manghud na mo haaga ma Islam, mahalga siya hahambuok mano siya. Insubay niya yaon usalun, pahinang amuing kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakaron na, in tiap-tiap waktu, in pangadlawan, amuin lima baydan ka tu'tanyo, di na yaon magbalik. Damik kian in waktu sing kita niyo, in time sing kita niyo, inyan pangumulan sing kita niyo. Sa kahaba lumabay, sa kahaba minig in waktu sing kita niyo, magkukulang, maghihilang in pangumulan sing kita niyo. Hangkan ayaw na tuhi kakuyag, bang dumatong na inadlaw pagbata sing kita niyo. Laong Hasanul Basri rahimahullah, ya bena Adam, innama anta ayyamun, kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk. Ya kaulong ni anak apu Adam, sabunnal tu din ikaw yan pangadlawan. Kullama zahaba yawmun, sa kahaba minigin pangadlawan mo, zahaba ba'duk, kahilangan na in pangumulan mo. Biara kita niyo biyabaitaan, sa kahaba lumabay in waktu na to, in pangadlawan sing kita niyo, maghihilang in pangumulan sing kita niyo, hawala na to sadya piyag ka na naman, subhanallah. Sumagawa, makainu-inu, makaajayib ha zaman na to ini, makakita kaw-aon din ha mga kamusliman, magkugkuyag sila bang dumatong na inadlaw pagbata kanila. Aun din ha mga kamumaasan tabiara kumanyaon, celebratun nila pa inanak nila, bang dumatong na inadlaw pagbata kanya. Ang paiyanon happy birthday. Subhanallah. Hauno baha nakawa na tuing kakahinang ini, uno aun baha karya sa lihaaga ma Islam. Uno piang daakan baha sin Nabi, uno na hinang baha sin Nabi. Injawab uway roon. Sa hauno nakawa sing kaibanan ka musliman in kakahinang ini, amo na in kakahinang den ha mga kakahinang sin mga sila dugaing agama. Sabab mayta, in mga sila dugaing agama, landuing kuyag nila bang dumatong na inadlaw pagbata kanila. Atas gumastupuan ibo, hipag-celebrate, magkugkuyag, doon hapag tawagon nila birthday. Di hari, di ha kakahinang ini, nakasingod in kaibanan ka musliman. Na in kakahinang yan, sulang ha kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asababin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang dumatong na inadlaw pagbata kanya, amo na inadlaw isnin, uno inhinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawakto siya na asubo, uno hangkan sababan, may ta niya pagpuasahan in adlaw isnin.
Uno inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dhalika yawma ulidtu fihi." Na inadlaw yatto, amuna inadlaw isnin, ulidtu fihi, doon ako piyagbata. Amo ini ing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di siya magkugkuyag, bang dumatong na, inadlaw pagbata kaniya. Bukon biya sing kaibanan ka musliman, bukon biya kakahinang sing kaibanan ka musliman, kakahinang nakawa nila hadugaing agama. Ha kitaan niyo ba, ing kaibanan den ha mga katawtay manghuran na to ka musliman, himihinang sing kakahinang ini. Paggaim pag birthday, piya tampal, piya sawa si mga kaguruhan, inyaun haram, inyaun di makajari hinangon si muslim. Uno in hila, uno in kapandayan hinang sinsila. Translate nila, den ha English pa Arabic, in happy birthday pa Eidul Milad, subhanallah. Maumaas tay manghud na muhaagama Islam. Uno na baha bang inalak, i-translate na to siya pa Arabic, amuna in khinzir. Biadiin na baha inalak, bang na to siya i-translate pa Arabic, amuna in khamar. Damikian tabiya rakumanyaun, in baboy, bang na to siya i-translate pa Arabic, amuna in khinzir. Uno mahalal na baha siya, uno manjari na baha siya kaunon si muslim. Injawab, tanto tuod di. Na bihat turay sabing kakahinang ini. Amuin hinang sing kaibanan ka musliman, den ha mga kakahinang sindugaing agama. Bukon kain Rasul sallallahu alaihi wasallam, biandaan niya kita niyo, imaningud singud hadugaing agama. Longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hisiyo-siyo, imaningud-singud, hahambuok kauman, fahuwa minhum, na insiya lamud na din kanila. Mumaas tay manghud na muhaagama Islam, uno hikakuyag mo pabaha, amuin kiahilangan na inummul mo, ubos na kahinang pakaw, sing kakahinang amuin sulang hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na yaw na to hikakuyag, bang dumatong na impag birthday sing kita niyo, bang dumatong na inadlaw pagbata sing kita niyo. Hasabab kiahilangan na inummul sing kita niyo. Tumtumun na to, bang atat kala, in pangumulan sing kita niyo, wala na to na usal hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, kita niyo na iniimano siya lugi. Biyaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, haparuman niya wal asr. Siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha waktu asr. In Allah subhanahu wa ta'ala, sumapa siya hariin diin nakabayaan niya den ha mga piyapanjari niya. Adapun impiyapanjari, di siya makajari sumapa madugaing, buat malengkan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna impagsapa, madugaing den ha Allah subhanahu wa ta'ala, inyan syirk, pagsakutukan niya. Na siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha waktu asar. Innal insana lafi khusur, sabunnal tuuding kataan manusia halaum kalugian. Illa alladhina amanu, buat malengkan yung mga sila amanu, amuin na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat, iban nag-aamal salih. Wa tawasaw bil haqq, iban nagwasihat-wasihati hakasabunnalan. Wa tawasaw bis sabar, iban nagwasihat-wasihati hapagsabar. Hayat ini biaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intiyap-tiyap manusia, amuin wala niya nausal, in pangumulan niya hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hahinang amuin kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya na yaun imanu siya,
amuin pag-iyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala halaum kalugian. Sabab maita, hakarna asubuhon da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw mahuli, hatungod simpangumulan niya, banghaw no niya nausal. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah, hatta yus'ala an arba'in. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di palong niya hikati kang sinhambuok ipon insikin niya haadlaw qiyamah, sahingga asubuhon na siya upat parakala. Hambuok na din dito, an umrihi fi maafna, asubuhon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod simpangumulan niya, bang niya hawno na usal. Subhanallah. Pangumulan, asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuok ipon haadlaw qiyamah. Na marayaw na sadya, bangin pangumulan niya yaon, nausal niya hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nausal niya hahinang amuin kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biad diin na bahabang wayroon. Biad diin na bahabang wala niya nausal impangumulan niya. Hahinang amuin kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biad diin na baha bang niya nausal impangumulan niya yaon. Hahinang amuin kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na bahain hikajawab niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawakto siya asubuhon sin Allah. Uno na bahain hikajawab sin hambuok manu siya, hawakto siya asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haadlaw amu hindi na magmumpa ating pangarutaan, iban sin kaanakan. Maumaas tay manghud na mo haagama Islam. Hangkan hawala pa kita niyo, naasubo sin nag-aasubo haadlaw qiyamah. Insubay na tuusalon, innakapinden ha mga pangumulan sing kita niyo, hapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab di na to kaingatan, banguno injumatu hasusungon sing kita niyo. Aparuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Iban di kaingatan sin hambuok ginhawa, di kaingatan sin hambuok manusia, bang uno imahasil niya hasusungon. Hayat ini pihimatian kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biara kita niyo iyan. Biara kita niyo iyan, pagsadya kamu hasusungon niyo. Asabab di na to kaingatan, bang uno injo matukatutan niyo hasusungon sing kita niyo, buat malengkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkanin subay na to usalun, in waktu na to, hapagtaatan, hapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hahinang amuing kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakarna, di na to kaingatan, bang hawno kita niyo tampat dagpakan sing kamatay. Hasugpat sin ayat, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Iban di kaingatan sin hambuok ginhawa, iban di kaingatan sin hambuok manusia. Banghaw no siya tampat, banghaw no siya lugal, dagpakan sing kamatay. Damik yaning kamatay, dumatong siya pamano siya bigla. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mautu ya'ti bagtah. Ing kamatay, dumatong siya pamano siya tagha, dumatong siya pamano siya bigla. Den hasabab yato, insubay na to pagsadyahan ing kamatay. Asabab ing kamatay, di na to kaingatan bangko no dumatong kato taniyo. Maumaas tay manghud na mo haagama Islam, maumaas na mo kalasahan. Pila adlaw ra kuman, di na malugay magdaratong kato taniyo imbulan. Amuin bulan tiatagaran sing kita niyo. Bulan sa mulya-mulya na hakatan bulan. Bulan nagdara simbarakat. Bulan lipat manglipat ing karyawan den doon kaniya. Amuin bulan doon pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ing Quran niya mahamulya. Amuna imbulan Ramadan.
Pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang manisab kita niyo, bang manisab ganapan pangumulan sing kita niyo, amuin pa paabuton niya pa kita niyo habulan Ramadan. Insubay na to daran hipangin dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin dua ini, amuna in Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Hamana niya, ya Allah paabuta kami habulan Ramadan, ya Allah paabuta kami habulan Ramadan, ya Allah paabuta kami habulan Ramadan. Hakarna imbulan Ramadan, mga mumaas na mu'miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagdara sing karayawan sa taud-taud. Nagdara sing kalabyahan sa taud-taud. Mura-murahan day sa patumtum, hawak tumaniyo tiyo ini, amuin magmumpa at katutan niyo. Bangaon din ha mga bisarain wala imamu, den naman hapagmana, iban simpaglilay, na inyat to den hakalamma, panghatisin ako. Bangaon din ha mga bisarain imamu, na inyat to taupik, iban hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo. فلعل النصيحة تنفع لنا في هذه الدنيا ولا سيما في الآخرة وإلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.